Haleluya bene data ndabashuhuje mwese aho muherereye abakunzi ba Kristo Yesu ndabashuhuje mwese amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ndabazaniye ijambo rivuga ngo ntimugakore ibyiza kugira ngo abantu babashime. Haleluya. Mwene data ntugakore ibyiza kugira ngo abantu bagushime. Yesu Kristo natugire neza. Bino ni ibintu byeze. Umuntu asigaye akora ibyiza kugira ngo abantu bamuvugeho amagambo meza, kugira ngo abantu bamushire hejuru, kugira ngo abantu bamukunde. Ariko noneho ntimugakore ibyiza kugira ngo abantu babashime. Mwene data urimo uranyumviriza, urashobora kuba ukora ibyiza kugira ngo umenyekane. Uramenya ko ibyo urimo urakora katari byo. Uyu munsi twasoma ijambo ry'Imana ari muri Matayo igice 6 ku murongo wa 1 tugeze ku wa 4. Haleluya. Abantu benshi barimo barashaka kumenyekana. Iyo bafashije abantu usanga barimo barabyerekana, ariko ntitugakore ibyiza kugira ngo tunezereze abantu. Ahubwo dukwiye kunezeza Imana yo mu ijuru. Haleluya. Dukwiye kunezereza Imana yo mu ijuru. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Ndagushima Mana, ndagushima, ndaguhimbaje ukuntu hongeye kandi kongera neza ukaba Mwami Yesu Kristo. Ungejeje uyu mwanya nkiri muzima, ukanyemera ko nkora umurimo wawe. Icyubahiro ni cyawe Data. Ndakwinginze Yesu Kristo urungike umwuka wera maze kugira ngo yenasame nawe avuge. Data wa twese ndakwinginze abantu bose bagiye kumviriza buno butumwa, Data wa twese ubaha umugisha. Haleluya. Urakoze Yesu. Sabye nizeye kubyumvishije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi twasoma ijambo ry'Imana nkuko nabibabwiye, ni Matayo 6 ku murongo wa 1 tugeze ku wa 4. Umuntu afite Bibiliya arashobora kuyizingurura maze akisomera. Yesu Kristo nashimwe cyane. Dusome mu izina rya Yesu. Mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu mu maso y'abantu kugira ngo babarabe. Nimwagira mutyo ntimuzogira impera kuri so wo mu ijuru. Haleluya. Ngo mwirinde ntimugakore ibyiza imbere y'amaso y'abantu. Nimwakora ibyiza kugira ngo abantu bashime, muramenya ko mu ijuru nta mpembo muzabona, kubera ko muzaba mwabikoze mushaka kunezereza abana b'abantu. Yamara umuntu w'umukristo ikintu cyo cyose akoze akagikorana gukiranuka, kandi akagikora azi ko arimo arakorera Imana yo mu ijuru, atari uko ashaka ko abantu bamukunda cyangwa se bamushima, uwo muntu arandikirwa mu ijuru. Mwene data, urashobora kuba ufasha umuntu hanyuma ugaca ugenda kubiganiriza mugenzi wawe. Ibyo ngibyo Imana ntago ibikunda. Ni wafasha mugenzi wawe ugaca ugenda kubwira uwundi ko wamufashije, uramenya ntago uzaba wandikishije, ntago uzaba ukoreye Imana.
ikintu dukoreye bagenzi bacu ntago twari dukwiye kugitangaza, ntago twari dukwiye kugitangaza. Mwene data, niba ushaka ko abantu bakuvuga neza ariko utazaronka impembo mu ijuru, wumva bimaze iki? Wumva hari ico bimaze? Dukwiye guharanira kuzahembwa mu ijuru, ntabwo dukwiye impembo ngaha mu isi, kubera ko isi ntabwo ari iwacu. Hano mu isi si iwacu, iwacu ni mu ijuru. Yesu nashimwe. Dusome ku murongo ukurikira. Niwagira ubuntu ntuzuvugishe inzamba imbere yawe, nk'uko indyarya zikora mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ntabwo urabona ukuntu mu rushengero ukuntu usanga abantu ariko baritanga, yamara hariho ababikora atari ukuvuga ngo arimo barakorera Imana. Hariho ababikora kugira ngo bashimwe nabo bakozi b'Imana, kugira ngo mbese babashire hejuru. Hariho n'ababikora kugira ngo baze babicarika imbere, bakure ku ntebe z'inyuma babicarika imbere, kubera uko kwitanga barimo baragira. Ibyo ngibyo biruzuye mu rushengero. Ubu abantu ntago bagikora ngo baze bahembwe n'Imana, barimo barakora kugira ngo baze bahembwe n'abana b'abantu, babavuge neza, babashire hejuru, babahe ibyubahiro. Ibyo ngibyo nibyo biriho ubu ngubu, ariko kuvuga ngo nugukora bakorera Imana, ibyo nta bikiriho. Ariko noneho ndakubwire ngo wewe uzi ko uri murakora ngo abana b'abantu bagushime, bagushire hejuru, bakuvuge neza, ndakubwira ko utazahembwa. Uri murakora ibintu bibi. Uri muranezereza abana b'abantu, ntacu bafite bazaguhemba. Nubwo bakuvuga neza, baguha ibyubahiro, bakwicarika imbere, wahora wicara inyuma, ibyo ni iby'umwanya muto. Ibyo ni iby'umwanya muto. Mwene data urimo uranyumviriza, urimo ukorera Imana yonyine. Nukore ukorera Imana yonyine. Ntukore ushaka ngo nguriya akubonye aza gupfukamira, nguriya akubonye azagira uku, nguriya akubonye mbese ibyo ngibyo ni iby'umwanya muto, ni iby'igihe gito. Nimukore kugira ngo muzahembwe n'Imana. Niba ufite iyo mpano yo gufasha abantu, reka gutangaza hose, reka kubibwira bagenzi bawe ko wafashije uriya. Urazi ko hari umuntu afasha mugenzi we agaca agenda kubivuga bose bakabimenya ngo kanaka namuhaye ari ati yaba atari njyewe ntabwo yari kubaho, ukamenga ngo ni wowe umufitiye ubuzima. Tube abakristo by'ukuri, tumenye ko nimba hari ico dukoze kiza, tugikorera Imana, tugikorere Kristo, kugira ngo ejo hacu tuze tugihemberwe, kugira ngo ejo hawe mwene data uzagihemberwe, uzusange byakurindiriye mu ijuru, uzusange mbese ibihembo byawe biri aho ngaho bikurindiriye. Ariko uri kurakora ngo abantu bagushime,
urimo urakora ngo abantu bagushime, ngo baguhe icyubahiro, ngo bagushire hejuru, impembo zawe nizo ngizo urimo urabona, nta zirenza aho ngaho uzabona. Dusome ku murongo wa 3. Ariko weho niwagira ubuntu ntumenyeshe ukubamfu kwawe ico ukuryo kwawe gukora. Ariko weho niwagira ubuntu, mwene data, niwagira ubuntu ugashaka gufasha, ukaba ufite ikintu ushaka gufashisha mugenzi wawe, ukuboko kwawe kw'iburyo ntikuze kumenyeshe ukwibamfu ico ukuboko kwawe kw'iburyo kwakoze. Urashobora kuba ufite umugenzi, hanyuma umaze gukora ikintu ciza ugaca wirukanga gutangaza kinge nakoze iki, nakoze kiriya, nakoze kiriya. Ariko yamara ntumenye ko Imana yo mu ijuru yababaye. Imana iba ishaka yo ubwayo uyiha icubahiro. Ibyo ngibyo ukoze bihesha Imana icyubahiro. Ibyo ngibyo ukoze, icyo kintu ufashishije uwo muntu gitume uwo muntu aha Imana icyubahiro. Nimba ugaburiye umuntu, ibyo byo kurya umuhaye bitume aha Imana icyubahiro. Icyubahiro kigaruke ku Mana, ntikikugarukeho wewe. Twebwe abana b'abantu turimo turashaka ibyubahiro. Mbese tuba dushaka ko icyubahiro cyose kiba ku bana b'abantu. Yamara nyene icyubahiro ari Imana. Iyo uri murashaka icyubahiro, uba uri muraka Imana yo mu ijuru icyubahiro cyayo. Nitureke rero kwiba icyubahiro cy'Imana, kuko ntago Imana izakiguhereza. Ntago Imana izakiguhereza. Abantu barimo barakora ibyiza pe, barimo barakora ibintu byiza, ariko babikora kugira ngo mbese bababonye baze bapfukamire, kugira ngo bababonye bumve ko ari bihangange, kugira ngo bababonye mbese mu kubaramutsa bakumbagare hasi. Yamara ntago ari byiza. Nitureke kubiryarya, nureke kubiryarya. Niba uri kurakora ikintu cyiza, nugikora uzi kuri kurakorera Kristo. Niba uri kurakora ikintu cyiza, gikore uzi kuri murakorera Kristo, utari murakorera abantu. Ugaburiye umuntu, menya ko ukoreye Kristo. Uhaye umuntu mwenda, menya ko ukoreye Kristo. Kandi wicishe bugufi. Ubu zishira hejuru, Imana izamumanura imusubize hasi. Abishize hasi, abicishije bugufi, Imana izabazamura ibashire hejuru. Haleluya. Nitwakora ikintu cyiza, ntituze tugitangaza, ntituze dufate mikoro. Ntituze dufate mikoro ngo dutangarize abantu ngo kana mugaburiye, kana muhaye umwenda, kana mufashije ikiniki, kana muhaye amafaranga. Oya, ibyo ngibyo ntago ari byiza ku bantu bitwa ngo n'abakristo. Dukwiye kubigira ibanga, kubera ko Data wo mu ijuru arabona icyo wakoze. Umuhaye
reka Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo ngibyo umuhaye bituma Imana ihabwa icyubahiro, kubera ko ubu bihereje aca ashima Imana, aca anezererwa Imana. Yesu natugire neza bene data. Dusome ku murongo wa 4. Kugira ngo ubuntu bwawe bugirirwe mu mpisho, kandi so abona ibihishijwe azoguhera. Ibintu byawe nubigire mu mpisho, nuwo uri murakorera areba ibiri mu mpisho, kandi uzabihemberwa. Ntitugakorera ubusa mwene data, uri murakorera ubusa utazahembwa. Nimba uzi ko ufasha umuntu ukagenda kubitangaza, ukagenda ukabyitotombera, ubu uri kurakorera ubusa, ntabwo uzahembwa. Dusenga Imana, Imana itugire neza. Niba uzi ko hari uwo wafashije ukamwitotombera, cyangwa se ukagenda gutangaza ibyo wamuhaye, ca bugufi dusenge, usaba Imana imbabazi, Imana ikubabarire. Urashobora kuba warabikoze utabizi ko ari bibi, ariko noneho guhera uyu munsi ubu wamenye ko ari bibi, ntuze wongere. Niwafashe umuntu uze wicecekere kugira ngo ico kintu umufashishije, haleluya, kugira ngo ico kintu umufashishije kigende gitume Imana ihabwa icyubahiro. Dukora ibyiza kugira ngo duheshe Imana icyubahiro. Dukora ibyiza kugira ngo Imana ironke abantu. Urashobora kugaburira umuntu yari amaze igihe asengera ibyo kurya, hanyuma uwo muntu abonye ibyo byo kurya umuhaye, agaca agenda agafata yandi masengesho yo gushima Imana. Aha ni Imana icyubahiro. Urazi ikintu ubukoze, mwene data, ubukoze ikintu gikomeye imbere y'Imana, kandi ubutumye Imana ihabwa icyubahiro. Niduharanire ubwami bw'Imana, ntitugaharanire gushimwa n'abantu, ntitugaharanire mbese gukundwa n'abantu. Haleluya. Nimba uzi ko utanga mu rushengero, bikore kubera Imana, ntubikore kubera abantu. Niba uzi ko ufite impano yo kwitanga ku rushengero, rwose bikorera Imana, reka kubikorera abana b'abantu, kubera ko nta mpembo bafite bazoguhemba. Niba ushaka ibyubahiro naho bayi, niba ubikora kugira ngo bagushe hejuru, ubikore kugira ngo bahugire pastor utanariwe, ubikore kugira ngo bakugire diakoni, kugira ngo bakugire umuririmbyi, kugira ngo mbese baguhe ikintu mu rushengero, bakugire ikintu gikomeye mu rushengero, utari kurabikorera Imana yo mu ijuru, ndakubwije ukuri, impembo yawe niyo ngiyo uri iyo ngiyo uhawe, ariko iyo mu ijuru ntayo uzabona. Iyo mu ijuru ntayo uzabona. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndakweretse bano bantu mwami baciye bugufi basaba imbabazi. Ndakwinginze Yesu Kristo ubababarire. Mwami, barashobora kuba barabikoze batabizi, ariko mwami Yesu, ndakwinginze ubagire imbabazi. Y'amaraso yawe y'igiciro Yesu agende yoza imitima yabo, agende yoza n'amaboko
yabo, agende yoze n'iminwa yabo. Mwami Yesu, yoze n'ibitekerezo byabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Mwami Yesu, ugende ubagire neza, ubasibe muri ca gitabo cyo kurimbuka, maze ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Mwami Yesu kubejeje, urakoze Yesu Kristo kubabariye, urakoze Mwami Yesu, ndagushima kubagiriye neza, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amena. Umwami Yesu nabageneza kandi nabarinde.